Francisco de Assisi. Contingent number 1, Bulak National High School. I won't let you be Fiesta pre, okay ramong sudan pre, kami kay tanan pre, pero sa tanang klase botahi pre, kanimay pinakalami, onsa ni pre, way lain pre, ang pinakasikat sa dumanhog, ang inasal na Bisayang manok, pantong ra, pero ting lami ah.
number 1, mga pinunan sa Bulak National High School. Ilang